Deputy Prime Minister Pagin, Your Excellencies, ladies and gentlemen. On this United Nations Day, which marks the anniversary of the United Nations Charter coming into force in 1945, I'm very pleased to jointly host this event to mark the occasion. Uvaženi potpredsjedniče vlade, gospodine Pagin, dame i gospodo, vaše ekscelencije, zadovoljstvo mi je što sam danas na ovaj dan Ujedinjenih nacija kojim se obilježava godišnjica Povelje Ujedinjenih nacija koja je stupila na snagu 1945. godine, jedan od domaćina na događaj kojim obilježavamo ovaj značajan datum. I'll present to you the message of the Secretary General that will be read out in events like this worldwide, not only because the message is short and meaningful, but also because it highlights many of the areas where Montenegro's contribution to the United Nations is valued. Iskoristit ću ovu priliku i da vam prenesem poruku generalnog sekretara Ujedinjenih nacija koja će danas biti pročitana na događajima poput ovog koji se održavaju širom svijeta. Ne samo zbog toga što je poruka kratka i sadržajna, već i zbog toga što se njome naglašavaju mnoge oblasti u kojima se vrednuje dosadašnji doprinos Crne Gore Ujedinjenim nacijama. This contribution is evident in three main areas. In peacekeeping, through the loan of officers to joint multinational forces operation in Cyprus, Liberia and Western Sahara. Taj doprinos naročito se ogleda u tri glavne oblasti. Prije svega u mirovnim misijama, posredstvom učešća crnogorskih vojnika i policajaca u multinacionalnim snagama raspoređenim na Kipru, odnosno u Liberiji i u Zapadnoj Sahari. In pursuit of human rights, as a member of the Human Rights Council and through regular reporting against the provisions of the conventions, this year on women, persons with disabilities, the rights of the child and various environmental matters. U ostvarivanju ljudskih prava posredstvom članstva u Savjetu za ljudska prava i putem redovnog izvještavanja u okviru Konvencije Ujedinjenih nacija ove godine u odnosu na prava žena, lica s invaliditetom i prava djece i o različitim pitanjima vezanim za životnu sredinu. Recommendations are given to address issues such as violence in the family and access to people with disabilities, but efforts also bear results, such as an end to children under 3 growing up in institutional care, and measures to ensure legal rights for refugees, asylum seekers and migrants. Naravno, preporuke se daju kako bi se i dalje išlo u pravcu rješavanja problema kao što su nasilje u porodici i pitanje pristupa lica s invaliditetom, ali uložene napore prate i rezultati poput okončanja smještanja djece uzrasta ispod 3 godine u institucije ili mjera kojima se obezbjeđuju zakonska prava izbjeglica, tražioca azila i migranata. And thirdly, a contribution in promoting sustainable development, Agenda 2030 and the 17 Sustainable Development Goals. This is a common global framework agreed by all member states in September 2015 and set out before us today, as we can see. It's a complex agenda showing at its core the important links between social, environmental and economic aspects of development and the clear interdependence of countries in bringing the vision to reality. Treći vid doprinosa ogleda se u promovisanju održivog razvoja. Agenda održivog razvoja do 2030. i 17 ciljeva održivog razvoja zajednički su razvojni okvir koji su u septembru 2015. godine usaglasile sve države članice, a upravo su ti ciljevi večeras pred vama. U pitanju je složena agenda koja u sebi povezuje socijalne, ekološke i ekonomske aspekte razvoja kao i jasnu međuzavisnost zemalja u ostvarivanju definisane vizije. Montenegro has made the agenda its own through the National Strategy for Sustainable Development and makes it real through, for example, adoption of the Paris Agreement to halt global warming and stop climate change. Crna Gora je agendu održivog razvoja učinila svojom kroz usvajanje nacionalne strategije održivog razvoja, realizujući je primjera radi i kroz usvajanje Pariskog sporazuma za zaustavljanje globalnog zagrijavanja i klimatskih promjena. Ladies and gentlemen, in conclusion, and through the words of the UN Secretary General Antonio Guterres. Dame i gospodo, u zaključku, a riječima generalnog sekretara Ujedinjenih nacija gospodina Antonija Guterresa. Our world faces many grave challenges, widening conflicts and inequality, extreme weather and deadly intolerance, security threats, including nuclear weapons. Naš svijet suočava se s mnogim teškim problemima, širenjem sukoba i nejednakostima, ekstremnim vremenskim uslovima i kobnom netolerancijom, bezbjednosnim prijetnjama, uključujući i nuklearno oružje. We have the tools and wealth to overcome these challenges,
All we need is the will. The world's problems transcend borders. We have to transcend our differences to transform the future. When we achieve human rights and human dignity for all people, they will build a peaceful, sustainable, and just world. So, on United Nations Day, let us, we the people, make this vision a reality. Thank you. Shukran. Jeje. Merci. Pesbabo. Gracias and vala. Ali mi imamo sredstva i dovoljno bogatstva da riješimo te probleme. Sve što nam je potrebno je volja. Problemi u svijetu prevazilaze granice. Potrebno je da i mi prevaziđemo razlike kako bismo transformisali budućnost. A kada dostignemo poštovanje ljudskih prava i dostojanstva za sve ljude, upravo će ti ljudi izgraditi miran, održiv i pravedan svijet. Hajde da onda mi, narodi Ujedinjenih nacija, od ovog dana tu viziju pretvorimo u stvarnost. Hvala.